Critique d'accord que Méchant Doux c'est numéro 1 de l'action haïtienne. Non, baguette. Yon masque aussi? Oui. Moun ki wèl deja, ta eme wèl ankon. Bébé, vous pouvez ça, il a entendu là? C'est mon papa, maman, mais mon papa. Producteur ki lan fè film, aksepte ke Wesley Calix ba ou ankourajman pou yon fè film aksyon an Haiti. See it for yourself, good fight, good purchase, and original stunts. L'autre, si je n'ai pas passé ce soir, Nan pa gen ti komi. Pa gen an pe bel san, bon jan ti. Vin manje po. Non, gen déjà. Enough with the drama. Moun ki tap tan film aksyon, mais bon jan aksyon. Dream Productions presents on Sunday, June 27. Wesley Calix in Méchant Doux. Venez Méchant Doux le dimanche 27 juin au Centre culturel in Little Haiti, Makaino. Adresse c'est 260 Nordis 59 Terrasse. Méchant Doux, un film entièrement tourné en Haïti. Admission $10 seulement. Méchant Doux will be in English subtitles. Pa kite se moun ki djou. Vin wanje po.